našao mene ovdje zaparkavat na ulici, ja idem svojim poslom. Neću ići svojim poslom, pitate po posljednji put, kakva je to priča koja kruži po gradu, još jedan put me takvi po ramenu slomit ću ti priču, ti jasno? Ma jel se to meni neko naljutio? Ma koji se to meni naljutio? A šta je sad? Pusti mi prsta, pusti me, jeli da ti pusti prsta, ajmo na koljena, molim te nemoj mi prsta, znaš da sam osjećam na prsta, molim te pusti, a jeli prvo mi reci kakva je to priča koja kruži po gradu? Evo, reći ti samo mi pusti prsta, molim te, evo, puštani prsti. Lupan jedan, znaš da sam osjećam na prste, pa ne možeš mi to raditi. Oš čut kakva priča kruži po gradu, čut, evo kakva, ne uši, neša, jeli ne uši, a sad nemoj uši, jeli, molim te nemoj uši, pusti. Ajde reci oprosti prijatelju, neću nikad više, hoće čut kakva je to priča, hoće čut kakva je priča, evo kakva je priča. Čuj, kakva je priča o neprijateljima. Ošli u ministarstvu. Život je pun zagonetki. A najzagonetnije je to kako od prijatelja nastaje neprijatelj. Jeste li se ikad pitali zašto je lakše steći neprijatelja nego li prijatelja? Čitav sam život želio biti okružen dobrim i vrijednim ljudima koje svi poštuju i vole. I sreća je bila na mojoj strani. Barem do sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, zajedno s ljudima uzdignuta čela. Mnoge od njih nisam niti poznavao. Mnogi od njih još do jučer nisu bili ni svjesni svoje snage. Vjerujte, najljepše što vam se u Vukovaru može dogoditi jest da uđete u prostoriju punu ljudi i sa svima se pozdravite. Bog, kako se zovete? Drago mi Marina, super. Je vam dosadno ovo? Nije dosadno, jel? Da sam pratit, jel? Kako se vi zovete? Marina. Šta ovo ti Marina? A i vi ste Marina, vjerojatno, da? A Suzana, šta je reći? Svi ste Marina, dosadno. Drago mi je, to je nepoštovanje. Ako nekoga ne znate, slobodno se upoznaje, tad bi volio da svi znate imena osobe koja se nalazi, da vas to bi mi značilo puno. Čisto zbog... Da ne, da ste dobro. Pero, kako se zoveš? Ja sam Pere. Jel vam se svi